Tongore tu muthenjeri wa Murungu Stephen Kalunyu ibauritie thirikari kirirwangirwo thuthuria kuthithia uthuthuria bonene muno bokonie kukia mututhigi David Kamenchu uria waurire ntuku ithatu na muthia nionekana ntere uruwe ne akuite buru. Tukuromba DCI ama Criminal Investigation Department na Crime Department ya ofisi ya OCS Muthara tutukwenda bamamira ngui yao itukwenda baruta ngui yo na hapa kendo tethio patwire nontu tutikwenda mutano aita tutikumenya atikwa wakiewe nontu wake awita kinya bangi baita ruju ukia wetha kauro na ure na twirwe tikumenyekana na kwina thwarirwa kwina barabara nwe ntuku kwina barabara na nwe muthanya juonte kwi barabara murikaira thimo kwina barabara onero nwe ndeke muthia ukia kwitha antu bonde batwati mwanka thaire ne usuguzi bwe kubonge bwo tukwirwe bwo kuthithwa. Alipotea tu ovyo, hatukujua alipotea namna gani, lakini sisi kama kanisa la National Independent Church of Africa, kanisa letu la Kenya na Afrika, tunaomba ya kwamba serikali ifuatilie mambo hayo na ili tuweze kujua ni nini kiliendelea. Wana ujuzi mwingi, simu ziko pale, wakifuata kwa simu watajua. Kuna pia kufuata kwa njia zao za intelligence, wafuatilie vizuri tujue ni nini kiliendelea ili watu wa area hii ya Mbaranga waweze kutendewa haki. Na itumikia nje ikurio thuthuria bubonde ne muno ni ati riboti ria ringi ati mututi akwirete arui ikiutata riboti ya cibitari iria ikuona ni akaure uroburu mwanke kukyawe. Prato kwenda ni kuromba thirikari eto emwe justice ya justice nandu kuri andu baraba kuthwanirwa itukwenda bethre bawati mwanka tha ino ntu postmortem ne thithetwe na ni kuona ni teka akuire ya urathio rira benda kwayana ya droning kana witana roe ni aurongo no ntu postmortem ni rone ka orairwe na ito tawa ruinau na bongi bakuria mabisa bokaria ni kenda bobotashokerwo ringi Kameluli na Mbaranga ikuongelo karia untuku ni untuma karika yao ya wagagia untuku nero ya shiari ya skuru ya Matiandu ya Gembe Centroni Bakroma thirikari obatethi wake lazbia skuru e washiari babari wate skuru echina na baba ingino ilasi bioni bikai otobrabo mbako wethia mwana mwadiki wetu Andeto Nicholas Chabare na Shona Jirenkinyaniro. Sukuru yetu ni kwetha na aritwa 80 kirasi ne kimwe ketha kina aritwa 80 na aritwa 80 bakethera kirasi ne kimwe bari menya kinya bakaritano kinya ni cio batibwa no to bakuingia enu ne othina iranene irumirite cukuru ya primary Matiandu entere echa Egembe Central na ara ende kuringana na achiari wa mwana arungamiri bacukuru enu bakuga kinyamara kira kinene ni kwithirwo gutie na irasi ibigano na cukuru yena ana nkoroki ya 800 bebe to mbainyanirwo kirasi ne kimwe no to bakwetha irasi bitembi biteo ende bakimakagira ate kinya kithomo ogya CBC kira gikuthomwa mwalimu atigania kuthomithia arito abara bakwithirwo ba kirasini kimwe ari gwenka na ikubatiri kuongerwa irasini kenda ana bo bataura na bongerwe kinya arimo ne kenda abathoma abwega wina githomo kira gitete guthomwa ba ikya CBC githomo kira mwana ora etete kuritanwa talent na ate umba kuwatanga talent yake ya mutethia mwana ora talent ira ye mutethia na kwithirwo umebura ei kitalenti ekyabukiria bebe to mbainyanirwo kirasi ne kimwe no to bakwetha irasi bitembi biteo na no mwankende mwalimu na atakethia na no mwanka abeke kirasi ne kimwe 80 na mwalimu no mwe ukurutana arito ba 80 no mwe menya mwalimu akarutana arito 80 be kirasi ne kimwe me arito batibwa ro bakwirwa lakini tokeya irasi bikaingia arito baraba tauranwa ningwetekia manto yetu yethira ya sawa kuma Matiandu Egembe Central Bethan Class Chabari.
Ndeto ingi nacio ni ati atumiria akuru na kariba kibire chini batumirite bakawata mbaru mwari wa miaka 22 wa kumanteriu urochwete kia mubunge wekro nwe Glory Mwendwa. Mwari urenya urekete kureke manifesto yawe ariu ati akethirwa kidhetera nkenara kuatina na kwire nontuba wachio tungata bwa murimo yo kansa ya buratu kwire mwandiki wetu wa Ndeto Mawira Kirigia kumaburi. Ni kirima mbura ya Glory Mwendwa mwari wa miaka 22 ja kurugura manifesto